Karbi Live News Channel kilangver arada tumaphan isi big breaking news arjuponik tha. Tum bang pharo thom so se wangsi pinidak Lahore region long da Karbi tum border ong mithang hem thirkluk ni kamatha pendak hem rik kim tumban pinidak mina Bang pharu sosi naga tum Karbi anglong arlu nanglut choksi ke ongdong ahem nangkipri lapen meki kai tikang anparta Karbi atumaphan ke ther ke haptika alam ki keklang. Bogazan sub-division ke parlo lakha incorasi Borjan MAC constituency arlo Lahorizan rong ke the Karbi lapen adivasi atom ahem kachukim bom adim along bang pharu susi naga atom Karbi anglong autonomous council anparta Karbi anglong rong asar amaya phan nanglang plot si ki ongdong ahem nangkipri lapen meki kai ke phainu tikang et azok Karbi anglong rong asar amai lapen AROS ke mondol anparta raikom sai khiatum pen adim aklong an humri damlo tang 17 atumi ladak naga atum wang pen em rit minang kailo labang ini litum Karbi anglong rong asar amai pan lang plot si ta sonai klem busin litum udang Lapuson Karbi anglong autonomous council lapen Karbi anglong rong asar phan nanglang plot si bang pharu susi naga tom wang pakpen Karbi atom kachukim bom ahem menang ke kai lapen nang ki prepiet ki ningduk pik anupusi ke ARAA amaipu Agustin Kram sapen ningduk chepaklang pon na naga tu wang pendak hemi kailo hem chorkang lo prikang lo labang ke ni litum rong asar phan nanglang plot si edo pon ni litum bang ta labang e kondem lo Anparta kedam tang suri hinira incorresi anikan Karbi anglong autonomous council pen dudu koloni along eviction tang adim non don pharu susi kichi kibi asotum hem nang chikim thip anpin lo Bonda isi kamang hutu memenai abangke kedam tang suri hinira incorresi anikan Karbi anglong autonomous council pen eviction tang adim posonsi don pharu susi kichi kibi asotum hem nang chikim thipen ki dolong poplo laki manghumi me alam bino Anparta bang sodim along inut pele kheji pu abang phu eviction tang adim along non ke do bom don pharu susi ahem aphan achiklo jon bang midu en ponsi kepado pusi KARAA amai phu kramsa sangho lapen dudu koloni arada tumpen pherang ki atom athengnu birta nang pachinidun tang te pele kheji komatlo lapen pele kheji konat aja kongpensi midu ki rungpen kepadolo lasi lapuson aron repin pen ki do bor iadim puthot dudu koloni along eviction drive aside claim to wek nang ji pusi KARAA atompen Karbi anglong autonomous council CM Dr Tuliram rong hangaphan ke hangpon pedu tang te alang litompen alam thi angton pen arjupanik tha pen next abang ke ni tum ladak pen ipil lo CM sarapan patumi dan tum ipil lo lapen pidi da ipil lo dak adim aklong long wang sin tum dak lahorian ti state lapen nilmor kumar ti state area lo ladak e la sini tum wang pen CM sarapan ipil lo je prabjin men lap solong lia puthak ipithap ke pru bang ke ni tum Karbi anglong rong saramai pen abang ke ni tum chedon unde lapen guys da chedon thek pusin tum media hoi pen ni tum Karbi anglong rat pan pachini lo tang aningkanda ladak dudu koloni long ta eviction lo noni litum nang paklang ekpo dak eviction that pen pusta ladak akunon mia to phandak padu thip bangali to phandak padu thip lancho takalilang laswa dai areng lapen revenue ke nono bangke Nagaland pele khejesi en bomlo posini to chinipon তো কাক দি আছে আপোনালোকে আমি খাজনাটো মেহবুব দি আছে মেহবুবক দিয়ে ন দুই চেল হৈ আছে ইয়াতে আৰু আপুনি ইয়াত বহাটো কেনেকুৱা বুলি কয় আমিতো মাহত খাজনা দিওঁ আমাৰ মাটিৰ ইনচাৰ্জ আছে মেহবুব হয় ইনচাৰ্জ ইয়াক আমি খাজনা দিওঁ এতিয়া মাটিৰ মালিক কোন কি মেটাৰ এইটো নাজানো মাহৰ মাহে আমি খাজনাই দি থাকোঁ মাটিৰ যিটো খাজনা এই ঘৰ তাত তলত আছিলে ইলেকশ্যনৰ পিছত মই ইয়াত এতিয়া ইলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যে ইয়াত ঘৰ বনাই থাকিছে এই ঘৰ নিজে বনাইছে নে আপুনি নিজে বনাইছে নে মেহবুবে বনাই দিছে নাই ঘৰটো আমি বনাইছোঁ মাটি সিহঁতৰ মানে খাজনা হিচাপত মাটি লৈ খাজনা কিমান দিয়ে আপুনি মান্থলি খাজনা আমাৰ এইটো আমিতো ভাড়াতে আছোঁ ঘৰ মালিকে জানিব এইটো 2025 এনেকুৱামান হ'ব নে কি হ'ব
News Desk Report, Karbi Live.